Ka samla Bahun Nongrum kalayok bankup ya ka pansngiat thei bhabriu Miss Meghalaya, kat ba ka samla Fortunate Mika Dkhar kalayok ya ka pansngiat Miss Meghalaya 2024, ha karensan ya kop bala penlong ha kalai tarik nailar halariti multipurpose hall mau kasiang. Kat ba ka samla chivalry lartang bat ka samla lili kharthang mau, kilai job ha ka first but second runners up ha kani kejing ya kop thei bhabriu. Ka samla Bahun mentakan yok ban mi khmat ya ka Meghalaya Shaka Miss Universe India 2024, kat ba ka samla chivalry bat ka samla lili kin lej mi khmat ya ka Meghalaya ha ka Miss North East 2024 ka banlong ha Itanagar Arunachal Pradesh. Kat ba ha ka kerdan ka Miss Teen ka samla Palei Khan bat ka samla Nikita Nongrum kilawan ha ka first but second runners up. Ka samla Fortunate ka ba job ya ka Miss Teen kan yok lej mi khmat ya ka Meghalaya Shakaran San Miss Teen Diva ka banlong ha Jaipur Rajasthan. Ya kani kerensan lapan syongkun syuk-syuk dah kajingan dan lang Menteri Ketenat Tourism Bak Paul Lingdo, humju ubak Sanbor Shulai, Chairman ka Meghalaya Tourism Development Corporation MTDC, nalor ubak Frederick Roy Kharkongor, Principal Secretary Ketenat Arts and Culture bat kiwei-kiwei. Ki Nong Bishar ha kani kajingya kop ki kentup yau Amjad Khan, Director ka Operations and Marketing for Miss Universe India, ka Arshina Sambal Miss Grand International India 2023, ka Divija Gambhir, State Director for Miss Universe Rajasthan but Miss India Multinational 2021, but Umele Pucho, State Director for Miss Universe Nagaland. Ka lakdu ha ka Miss Meghalaya 2024 ka yok ya ka khusnam Syllad tingka, kat ba ka balong baar ka yok sanpo hajar tingka, bat ka balai arpusan hajar tingka. Ka lakdu ka Miss Meghalaya 2024 ka yok arpusan hajar tingka, kat ba ka balong baar ka yok khatsan hajar tingka, bat ka balai shipho hajar tingka. Ya kani kerensan la kershanda ka Meghalaya Tourism bat Ketenat Arts and Culture jong ka Meghalaya. Kiwei pat kinong job haki kerdan baper ka Miss Meghalaya kilong kasamla jingit UI timung Miss Ramwa, kasamla Dora Chivadau Miss Congeniality, kasamla Chivalry Lartang Best Outfit, samla Christine Anaya Nongrum Miss Beautiful Smile, samla Iba Donbok Shisha Marwen Miss Personality, samla Mika Dkhar Miss Talented, bat kasamla Bahun Nongrum Miss Perfect 10. Haki weki kerdan jong ka Miss Meghalaya ki bejob kilong ka samla Nikita Nongrum Miss Talented, samla Aranza Yamini Parian Miss Congeniality, bat ka samla Palei Mensim Khan Miss Popular.